जुया जक खोइगु ख झी स्यागुली स तैगु ख झी मसिनी धैगु ची जक बोइगु ख धाथो हे इंसाफ ख ला ए थुवा इंसाफ या स्यानुग खोइ व छुजुई सो पुई कि पौ इतिहास या जुजुलपा जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ जुया थो चिना ख भाषिक दमनिया इले सृजना जुगु चिना ख थो हे चिना ख नाप ज्याजो हलमे थया जंगु सया नो गुबे छिदा लस्कु सदु जी सबिना डंगोल बुनेकुठी मा भ्या छेले मा धैगु स थेका चना दिम छम अभियन्ता नाप मोडर्न नेवा स्कुल या प्रिन्सिपल नाप थौ खलमला या गुजुई वेक ख भाजु दीपक तुलादर जु जासौ वेक या त ज्याजोले लस्कु सया जोजोलपा छिदा हलमे थया जंगु सले लस्कु सदु एक सुबारो लिसे पाट गाउँ च्यानल अल्ले सोइ चण्डी पे सकलस्तना जो जोजोलपा अलछि पे सकलस्तना एक सुबारो हजुर जोजोलपा छिथौ कने छुकी व्यस्त जिया दिया जे छिन त ढेडिएर ल मातृभाषा शिक्षा सम्बन्धी जो पेशागत रूपमा व्यावसायिक हिसाबमा जे स्कुले मस्ते त ठाउँ भाषा बन्डेमा ठाउँ भाषा खल्या डेमा रेपटी विचार जुना न्याउचनोला नि छर जट अले आ वया चाहिँ ठाउँ स्कुल नेपाल मोडर्न नेवा इंग्लिश स्कुल अलावा न स्थानीय विषय रे ठाउँले दु नेपाल सरकार चाहिँ केन्द्र सरकार उदाहरण लागि छगु निसी न्यागु टगी टका विभिन्न विषय दुले पाँचौं विषय छ स्थानीय विषय दु वछौ चाहिँ स्थानीय सरकारी अधिने मेयो पेंगु विषय चाहिँ केन्द्र सरकारी अधिने जल ओके चाहिँ स्थानीय सरकार छ या मजो तर आछि संरचना चाहिँ पाँचौं विषय स्थानीय विषय ढासाट स्थानीय ठनेवे खंगोदी माल ओके चाहिँ स्थानीय विषय ढासे स्थानीय भाषा नवे माल स्थानीय सम्पदा जात्रा पर्व फुकवे माल थियो खास चाहिँ प्रावधान ख तर न गुली ठासेसिया अथवा मसिया चाहिँ वो उली कार्यान्वयन जचौ मोरो तर जिबि उकेन अथवा स्थानीय विषय चाहिँ स्थानीय भाषा है बंके मारे चाहिँ छौ अभियान जुना न्या हुन्छ नो त न्यारो खुरति दत वे दौराने डक्ले नापा काठमाडौँ यही महानगरपालिका चाहिँ स्थानीय विषय नेपाल भाषा है बंके सूर्य त ओके सुरजो चाहिँ अबले वहिले कार्यपालिका चाहिँ नगर प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य उपमेयर हरिप्रभा खड्गे वेकअप नेपालले चाहिँ नेपाल भाषा सुरजुल ओ ढंगाले ठीठी नगरपालिका महानगर या सुरजुल अलुके यो कोठा छ जिन ओके गन पाठ्यक्रम डेक्युले गन व्यवस्था शिक्षक व्यवस्था याले आदि ठीठी ठासे चाहिँ संलग्न ज्या यहाँ हुन्छ नडु हजुर गब्ले गन वना चाहिँ स्थानीय लाग्या वना स्थानीय मा भाषा आँखा बुङ्केमा धैगु ज्या सथेका जना दिल ठो सथेकेमा नेवा भाषा आँखा बुङ्केमा धैगु विचार चाहिँ गन होलले ठो चाहिँ छौ मुख्य खजाइ छ आ ठो नेवा अभियन्ता दा अथवा सांस्कृतिक संघ संस्था ठीठी खलप छ फुकेछु उद्देश्य नेपाल भाषा माक्यो नेपाल भाषा लेङ्ग टेवे राइदो तर अपोषण धैकी छे नेवा भए मला त मस्ते स लिया दे अल ओक्यो कारण न्याउ चिजिन कारणले अल ओक्यो कारण छुरे आसेबले चाहिँ स्कुले नेवा भए ल्या मोडोली खल्या मोडोली छे न खेबे ल्या सुरजुल रेपटी कारण जित जो अनुसन्धान पत्ता लगे जुल ऐसा स्कुले छा नेपाल भाषा मलाई अथवा छि चाहिँ नेपाल भाषा सम्बन्धी जुल छि सधैँ छि मस्ते नेपाल भाषा लाग मलाई अरे ठीठी ठासे ठीठी ठाउँ भ्याडो गन मैथिली भए गन मतलब शेर्पा भए गन तामाङ भए आछिसँग छियो सरकार चाहिँ नेपाल भाषा ख अहिले स्कुले नेपाल भाषा बङ्कल अथवा स्कुले खल्याड टास चाहिँ छे हान नेपाल भाषा लाइपिन दैवे रे जु अनुमान तर वो अनुमान चाहिँ सत्य साबित जोगा जे छिटा छ उदाहरण खल्या जे मोडर्न नेवा इंग्लिश छिना ज नाकै दिङ ल छि दरबार मार्ग अन स्कुले दु अन एरिया चाहिँ छचा खेन नेवा त न भजभज दु अले साहा राणा त न भजभज दु सहारान देव खचाइ छ आइ त टोटे अन छजा खिन चोपी पेरेन्ट्स पिन चाहिँ के न नेवाटे मटे न बच्ची नेवाट छे खेम्यालाई पि अल बच्ची नेवाट चाहिँ छे नेवा भ्यालाई पि अलुके मटे खेम्यालाई पि अभिभावक टेसन जिठा स्कुले मस्त टे हल तर इमे सूर्य चाहिँ खेम्या लाग्छ अले माबो न खेम्यालाई नेवा जसा अल जिठा मच टे दक्षिण निर लिपा चाहिँ स्वरपेर लिपा इमे हन दोस्रो मचन त अल दोस्रो मचन जिठा टे हल अल दोस्रो मचै चाहिँ इमसँग नेवा भ्या लाग्छ अले ठोला एकदमै बाला नभ खेमेलाई जबी परिवार हे दोस्रो मत झुले नेवा बेला त अले बोला खुसी ख जिन्जेना ठोला बाला ख नभ छिक खेमे लाग्छ आ नेवा बेला ल रे बेला चाहिँ मखो नभ स्कुले उनले खेमे ल्यामा नेवा बेला लाग्छ न
गिजे बोबीले चाहिँ खेमेलाको आठे स्कुले नेवा भाषा खल्याट त बन्द त एजा नेवा भेलाको रे ओ ठोला जी अनुमान्य न ठो सत्य साबित ल अले हान मेयो छौ नेबो खछुरा छ नबो जी खलाना पि मा भो कला बाट न खेमा खलाइ बि ठ तर अन चेतना जल्दी मजा नप्न नेवा भाषा खला मल अंजी नजर हैन पहिलो मजा ल खेमा लाग्छ ओ पहिलो मजा न चिरिम मजा वे के न भ नेवा भाषा खला मल वन नेवा भए जाउन अल मा वन नेवा भाषा ओ मजा न खलामा होला ओ वातावरण नै नेवा वातावरण जाउन त्यसले स्कुलमा चाहिँ नेपाल भाषा एउटा चाहिँ हान रिभाइभ हान माकी रेपडी चाहिँ छौ ज्वलन्त उदाहरण नै जो न्यने त अल वो छौ परिवार जो खमख अल मेवे ठासे ओ जी स्कुले जखाइ खलन म पछि टापागाउँ अपिन अन्न रे टटामेस त खेमा लाग्छ अले दोस्रो मजा न वना न नेवा भए लाग्यो सूर्य त दोस्रो मजा न छिठा पर्न या होला अल वेट न जे मा वेट न्याना नापछि किसन खेमा लाग्छ आल नेवा भए लाग्छ छोला बालाउ खनेबले चाहिँ वे गर्छ म स्कुले कारण जितना खेमा लाग्छ ख आ स्कुले कारण नेवा भए लाग्छ त्यहाँ ठावले छ चाहिँ लगभग निर न्याय खजलगा अल वो जी साडे जिम ओहो का त नेपाल भाषा माग्यो खासा ढकले पहिला स्कुले नि नेपाल भाषा दुठेको माल स्कुले नेपाल भाषा खल्या दे माल दया वे अभियान ब्याउना चाहिँ जी स्कुल चाको न्युसर लिफा नेवा बस्ती नेवा स्कुल अभियान या छौ अभियान थालेन चिन वो ठाने नो कारण चाहिँ गणगण नेवाटे बस्ती अजन नेवा भ्याल लानी अन आए स्कुल नेपाल भाषा दुठेको फुसा वो नेपाल भाषा कन्टिन्यू जाउने नेपाल भाषा सिनाउने मखोरे उद्देश्य जना चाहिँ अल जिमसा नेवा बस्ती हामीले आ यो क्वेशन शेषु डकले नापा चाहिँ ठेच नेवा इंग्लिश स्कुल ल्या छौ जिमसा चाके गोसाको या वो स्कुल न तालटका तालाबले अलवडंगा हान जिमसा मेठा बलम्बे पास्तीपुर नेवा इंग्लिश स्कुल अथवा ठी नेवा बस्छन् किप्ली न जिमसा किपो नेवा इंग्लिश स्कुल ल्यान चाको हो वो एवं प्रकार च्याउ जो चाहिँ स्कुल चाहिँ नाइ नेवा गाटे अले उहाँले बा छ कथा छ स्कुल खोल्या होला सम्भव मोडो काठमाडौँ दुने लगभग खुसर्ने छ स्कुल दो अल वो जोले छौ चाहिँ थपिनिवे स्कुल चाग्यो थपिनी स्कुल ठ ठै याजल अल मे पनि स्कुल वना न अभियान न छुरा छ नेपाल भाषा विशेष हो सा बंगालीसा या चाहिँ जिमसा इनाप होगा जिमेले व्यक्ति ख जिमसा साधारण इनाप जगे या ख जिमसा ठाठे या मारे होला वा कम मोडो तर न जिमसा इनाप या न जस्तै रातो बंगला स्कुल को साने पा सरी यल ढका अल अनिम प्रिन्सिपल शान्ता दीक्षित नाप्ला खास वे गर्न मेवे कार्यक्रम में जुटा सट हो अले मेयो जिम छु खलामा लास्ट मैम ठन चाहिँ यहाँ नेवाटे बस्ती छु स्कुल दो अपार हुन दो ठन नेपाल भाषा सब बंगीमाल ले ए खला जो जिम बिजाया होला ठक कन्या खुनो वे कया सेक्रेटरी फोन वलगा छु तपाईको हिजो उहाँ प्रिन्सिपल सँग कुरा भएर छ एकचोटी भेट्नु पर्यो डाला अल बनाबले जिम नेपाल भाषा बंगीवे जला रेडला अल बंगीव लागि चाहिँ टीचर सम सही देश रियाट हैला अलबा टाइम जिठे कमाला नेपाल भाषा सम इन्ट्रेस्ट दमे जस्तो टीचर सम छैन बिया आराडो बंगला टरो स्कुल ख अनि स्यालेरी न बाला तर नेपाल भाषा सम सम जस्तो रोजगार न त अले रातो बंगला रियाट हाउ स्कुल प्राइभेट स्कुल नेपाल भाषा आगमन न जुला दुठ्या त अल वे ढंगाली बा अनि हान मेयो छौ सेमिनार वनले ज्योति मान शेरचन नाम मल्पी स्कुल ले अन पनौटी भन्छ छे टरो स्कुल दो वो शेरचन सरन जिना नेपाल भाषा बंगे जुला छा मजोर खाले अन वो मल्पी हाउ स्कुल चाहिँ अपयना नेवाट काठमाडौँ नै वना बपी ज्योतिमान शेरचन सरन जिठा स्कुल छ होला ठेक चाची ल वे गर्न जि बंगे तर जि नेपाल भाषा बारे छे मस्यो अन्न टीचर छम छै दैथिला अले अन्न हान वो चाहिँ छौ गेर होस्टेल गर्न वो डे बोर्डर म हो अनेडेनमा अले हान छम टीचर माला वे कप्सन यारै कन्ट्र्याक्ट हेन्दिलका त्यसला टीचर अने चनियो अने ने हो अने तलब तला अले जोन लिबा जिम सेन्ट जेवियर से अबले फादर आनन्द राय राम प्रिन्सिपल का अले वे गइट नाप्ला न वे गइट न ठे ठन नेपाल भाषा बंके माल दे आदिया वे गर्न जो हुन्छ र तुरुन्ते वे जिम निवेदन थे जनाउन तुरुन्ते साइन ना वे गर्न भाइस प्रिन्सिपल त बेदिलगा का वे का पिनो छुटो इनाफ ख ठिट चाहिँ स्वीकार्यन दिस थाला अले जिन हजार हे मे मेठाला नुपी टीचर का आउँछ सेन्ट जेवियर से चाहिँ अनि हान नेवा टीचर छन् न अल प्रिन्सिपल सर चाहिँ जिमसा नुपी टीचर काम हो बर्थनी चम नेवा मिसिट ट्रेनिङ ब्याब्यु राइटला जिसमा जिठा स्कुल प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ सोन बेनते या मोटामोटी जग्गा थेना बंक्यो एना बंक्यो अल सेन्ट जेवियर से न सुरु दल अरे एवं प्रकार सुर जुजो वना लगभग 100 चञ्चन ढैठा स्कुल चाहिँ नेपाल भाषा डटका वो चाहिँ व्यक्तिगत प्रयास हुन्छ ल अल ट्याबले नभा नेवा भाषा खला ट्याम बोबियो
घिजे उल्टा औपचारिक रूपमा नेपाल बङ्क्यमा आउँछ होला यहाँ बनाउँछ आठ चाहिँ छिउ व्यक्तिगत प्रयास आउँछलाई झ्याप्लेला जिबी स्कुल चाहिले नखजिम हो अथवा जिमी खफुकेसा माने जिमार हेर्नु मरो तर धन्य आटक ओभर टाइम नेटको मानेज ल अलिपा चाहिँ अहिले शिक्षा मन्त्रालय बना सरकार ने छौ स्थानीय भाषा अनिवार्य या चाहिँ जिमी शिक्षा मन्त्री नाप्ले अभियान वो टाइम में शिक्षा मंत्री मंगल सिटी मानंदर लगभग नीर न्याय खंदला अलवे का नब खलाना जो ठेठे बिजारे खलाना लाना मंत्री फेरे जी अलवे अलि भाना शिक्षा मंत्री वाला दिनाना शर्मा शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल शिक्षा मंत्री गंगालाल तुलादर जिमसा शिक्षा मंत्री वो 20 वर्ष न्याय छी आटक लास्ट है सुमना श्रेष्ठ शिक्षा मंत्री वरंगा विद्या भट्टराई आवया चाहिँ रघुजी पन्त शिक्षा मंत्री जिमसा शिक्षा मंत्री नाममा लापि स्वयं हो तर केन्द्र सरकारले लाटे जुबले एक त शिक्षा मंत्री फेरे जी अहिले हान वो प्रक्रिया न ताक इमे वो सीडीसी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानठिमी खलामन्डे सानठिमी खला अनि भाकिम ठाउँमा कोने मेमजी हिंगे अहिले हान वो जनक के प्रोसेस ताक आठो संगीत वेरंगा डाइरेक्ट मेरे लाटे दोजुले डाइरेक्ट पालिका नब खला उठ्या विद्या सुन्दर साक्य नब सूर्य खलाना वेका चुनाव दन्य है जिबि यो अभियान जोली वेका न नेपाल बैंकटा छौ प्रोग्राम हैन दिउका श्रेला व्यक्तिगत खने जने दीपक दाइयो अभियान जिदु जिनदु नि वेका न नवन दिउका जो अभियान दिउ स्कुलले नेपाल भाषा बङ्की हो अहिले वेका न नवन दि थेन दिपा वेका सपोर्ट नन क्याश रे साडे जिमसन नाप्लाना वेका शिक्षा समिति अध्यक्ष ल ल अहिले सुरुवात जो चाहिँ खला सुरुवात जो चाहिँ भक्तपुर सिखातर भक्तपुर चाहिँ जिन्यन अनुसारका अनि नेपाल भाषा मुख्य चाहिँ पाठ्यक्रम अथवा पाठ्य पुस्तक चाहिँ दिएको खनिमोड खे भाषा दिएको तौली नेपाल भाषा यो छु सन्दर्भ टुठ्याक तौजल तर यहीले चाहिँ मुख्य नेपाल भाषा सफु पाठ्यक्रम फुकान नेपाल भाषा अहिले मेरो छौ बालाउ खछुरा छ यहाँ चाहिँ नेपाल भाषा बङ्केट ढ्या अलग्गै सेनामी टिचर्स पनि दरबन्दी तौजल त्याले नेपाल भाषा सपिसा अन्ठा प्रत्यक्ष रोजगार न छौट त त्याले 172 जना सरकारी स्कुलले लागि रोजगार दोजल अनि प्राइभेट स्कुल न लगभग न्यासा खुसा प्राइभेट स्कुल त प्राइभेट स्कुल न अनिवार्य नेपाल भाषा अनिवार्य सरकारी ल अनिवार्य जुएजल वजले प्राइभेट स्कुल न नेपाल भाषा बङ्क्यो सूर्याबले चाहिँ नेपाल भाषा सपिन कम से कम मेठा मोक्सा न स्कुलले रोजगार त छोजोले छौट एक त स्कुलले नेवा मुख पिछाना नेवा भए खल्या डाटा वन डाटा वो भाषिक फाइदा जुल अहिले वो रोजगारी डाटा नेपाल भाषा सपिन वो छ आर्थिक फाइदा न जुल त्याले अझै जिम्सा दिमाग आज मेरो मुख स्थानीय पालिका चाहिँ चाहियो स्थानीय विषय छौ चाहिँ नेपाल भाषा बङ्गीमा लियो हान मेरो नो अभियान सुरु जो हजुर आठो अभियान पुगोनी तैको भलासा कायाचना अध्यक्ष छम व्यापार व्यवसाय यान्जना दिम मनो आठो नेवा भाषा बङ्के मार्गा बनेकोटी छौन चाका दिल थो बनेकोटी चाको इले चाहिँ छुछु चुनौती वालाले ओ एकदमै ठो प्याछु ख छिन रे जिल्ला सम व्यापारी ख जे ट्राभलिङ से चलाइन जनामपति जान ठो ज्वेलरी एक्सपोर्ट या ठो भाषा संस्कृति ठो स्कुल नबल छुया सरकार मरो जे शिक्षा बिद्न महो भाषा बिद्न महो छुया महो तर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय राखे जे स्कुल चाका बोले जे नेपाल भाषा लिपि बारे मस्यु अथवा मस्ते गेना बङ्क्यो अरे मस्यु तर वही आउँ जे स्कुल चाके मजुला मोह स्कुल चाका अहिले स्कुलले अनुभव डुपिन जग्गा जे हायर कया मलाई वान्टेड याना नेपाल भाषा सपी नेपाल भाषा ब्याचलर यान टपी अथवा स्कुल चाहिँ नेपाल भाषा बन टपी एबी फुक्क यहाँ शिक्षा नभ भाषा नभ सम्बन्धित व्यक्तिले यहाँ जी बङ्क्यो मोह तर जी स्कुल चलायो अहिले सूर्य चाहिँ वे आठौँने फुक्क अङ्ग्रेजी ढ्यावन चौँ इङ्ग्लिस खलामा खेमसँग खला त्यहाँ चलाएको चाहिँ इङ्ग्लिससँग खला त्यहाँ विद्वान जी अयोपट्टि भाव नभन्छौँ तर जी ढ्या नठान खे भए विरोधेन मोह इङ्ग्लिस भए विरोधेन मोह तर ठाउँ भए लाना न खे भए न लोमनी मोह अङ्ग्रेजी न मसै मोह रे जो मने चाहिँ सुला सिन्धु अथवा छे नेवा भए ला स्कुलले समस्या जुई मोह रेन दो एन अब बलिस्तर ठिकै फै बलिस्तर ठिकै म फै अझै ठाउँमा याना केन माला ठाउँ मने वयस ठाउँमा यान केन माला अझै ट्राभलिङ से चलाइन जमा ट्राभलिङ से खोले होटल खोले अझै तुरुन्दै खोले हो तर स्कुल खोले भने स्कुल न गयो कि नेवा भए छेलेमा अपडे वो टाइममा नेवा भयो छौ हिसाबमा त्यो खुसी ढुङ्गा झ्याकमा अख्टर ढुङ्गा झ्याके ठ्याउ जजलो स्कुलले नाना नेवा
त्या स्कुले न मस्त काउने गाडी न रञ्जना लिपि स्कुले ना थे त्यो सुडेल फुसा भ्या भ्या सुएको ठुक औडे थे आजको नर्मल रञ्जना लिपि न ठन ठन ठ्याट से साइन बोर्ड न रञ्जना लिपि होला अलवैले छिरा थे सुडेला स्कुले ना नेवा गाते दौडो अथन नेवा भ्याजको पुंक्यो ठनिफसा अंग्रेजी मसे जल्ला खे भ्या मसे जल्ला या चाहिँ अयो भ्रमण जेफ दर्जिमसँग क्लियर याना वे गर्छ यहाँ सामने ठन नेपाली हो अंग्रेजी न दै तर नेपाल भाषा न छेल्यो नेपाल भाषा लाना चाहिँ कराटे मसे न मखु कराटे न सेन्यो कम्प्युटर न सेन्यो फुक सेन्यो तर ठ भ्या टोट्यो मखु ठ भ्या मोटर ब्ले छे नेवा भ्या लान जम्पे न अफले स्कुले अल नेवा भ्या म लान जम्पे त छ्याल नेवा भ्या म लार्छ न नेवा भ्या सेक दिस ल जिसं खे भ्या न म अंग्रेजी न म कम्प्युटर न म स्पोर्ट्स न म हल्ला सला हो मिले मतलब त्याला वे कपिन जे खुटन ठन मेमे स्कुले छुछु बंगे छुछु विषय वस्तु क्रियाकलाप दे फुकन दे अल मा भ्या छौन दे छौ बोनस खाले ए ठोला खाया खा त्याबले ठोक चाहिँ नेवा दे त ठेके नि खेटे सा ठिया डकले पहिला स्कुले मस्त मजा भर्ना या आउँदै के सिका सूर्य चाहिँ जे नेवार याद हेडो नेवार न होइला मैले छमनिम छा दा खाना खेटा नेवार याद याना ठंगने स्कुल चले जेला छमे मजा वइ मखो सोर हला खला मखला आज रना न बजा मने ग्याचको द थमा ग्यारेन्टी ला सुन मखो अले सूर्य स्कुल वो टाइम में थे फेसबुक दा मोर पत्रिका अब नेपाल भाषा पत्रिका सायद विश्वविख्यात थे जन्ना ओके विज्ञापन हैन सोमपेमा अभिभावक वो न होला अले बोला वैसा डिसिजन ल यही मखो अले सोला अले सोयरंगा चाहिँ जुका जिमसा बिचाया होला टेलिफोन नम्बर टोटाउन लिबा खास ल्यामो एक हप्ता तक अठ्या जुल धने दल मने चिन्ता न जुल हो समय वइ मखो सोर गातै जो धने व बिन ल्याउ अल मखो खेमासा छोड्ने दुखमा न आटिनु सुखमा न माटिनु ढाथे अले दोस्रो हप्ता एरियाना बोले चाहिँ ठुली वलके जी अबले सुरुवात जेले नते प्ले ग्रुप नर्सरी जे खोले अरे निमति मस्त मार्यो चाहिँ जो टार्गेट का अले दोस्रो हप्ताला ठुली पेनिस पिङ बोले कि ठुली पेनिस पिङ बोला नभा नेवा भ्या धाउली वइ मखो नि ढ्या मन त्यसमा अनुमानियाना द ख्याचो बिउ तर नेवा भ्या धाउली वइ ढ्या चाहिँ होल होल बोला ओहो ठला साब है नेबो खला अले होल होल वो सूर्य जिमसा चिन्यामे सो जगे सिट देख देगा ठ्या न चिन्याम जगे चनसिंग छौ न्यू क्लासरुम अले न्यू ठ्या मिटिल ठ्याल अलगे जला अले चिन्यामति ठ्यान नंगाला आना वाला वइ चो वनन तो मला छ चाहिँ आना जे व सकल अभिभावक न वइले पिन्ट न एको जे सुब्याबी अले निम ठ्याना आ निम का निम गादा हाना वो वलन तो अले ठला साबे नेबो खंजला हमला अलि बेला ठुल्टके यामल के मस्त वइ मको सो ढ्या ख्यान्दाउ थासे अ छमछाल ढा ठुल्टके ढाउ के छमजके मजा वाला 1 लाख बियो का बाइते का बाबा जिला बाइते टे मखो भाषा मो भविष्य फल छ टाइम छ याना मनि एक्सपेरिमेन्ट या हो मने यो जिन सु भाइ त स्याउ सु कल्चर त स्याउ ढ्याटे उद्देश्य जनाउन म खे भाइ न सामान्य नेवा न सामान्य फुक धर्म संस्कृति भाषा चाहिँ सामान्य हो जे भाइ छ त्यो ठ्याक्यो उद्देश्यले उलिए जग्गा ह अल दाले पेनिसमेन्ट वला वला लिबा एडमिसन क्लोज या तै ब्याक ठ्या मन त अले वो छौ बाला अले पेनिसमेन्ट ओहो का छिला सफल जल त्यो चाहिँ त्यो खजल अले जिमसँग चाहिँ स्कुलले मस्त ध्यान बिया होइन अले लिबा न हरेक वर्ष छौ जो क्लास बढ्यामा अलिपाला गैर नेवा न यको वबले सूर्य छसा स्कुल ना नेवा स्कुल ल्याले आफुको नेवा मस्त जगै नेवा लिबा गैर नेवा त न बोला लिबा जो ठाउँ नेबो खन्छ राजा अन लिगलिका छि व्यापार त मारवाडी समुदाय बि व्यापार दण्ड कमल पोखरी अनि बानेश्वर एरिया एपि नाम फुकेला टाइम हो यकै मारवाड त भन्के जिमे छ गाडीला मारवाड टे अग्रवाल हो जैन समुदाय मस्तले गाडी चाहिएका अले वो जुजु अल छियाना थमेले व्यापारीन्तमा चाइनिज मजा सामना तयाल वो चाइनिज मजा न ठाउँ भ्या टराउने हो वो चाइनिज मजा चाइनिज भ्या छुया मस्यो के तर वो एना मस्त न भाउ भएन नि पुक बना यहाँ वहाँ मतलब भ्या बिना सेका हुन मे आसान चाइनिज मेज हाल्यो अलि भाना मे नेबो खन्छ छ जापानी मजा सामना भर्ने हालका अलि वो चाइनिज मजा चाहिँ जिठालिको मोबाइल कम्पनी बिजुले इमी प्रोजेक्ट थे इमी 1 वर्ष 1.5 वर्ष गुल्टक जग्गा चाहिँ नेपालले वो जुले वो चाहिँ फुडा मोचो से वन चोटले वो ने बगाउन जापानी मजाले लिबा ठने चनि जोबले वो नेवा भ्या ठुली प्रस्ताव लाटके वो खेबेन सूर्य जापानी भ्या जग्गा लाइन पटे अले वो भ्याइ मोटो गुल्डुरे अझै पर्यटन व्यवसाय जोडि चाहिँ जे न ठिठी विदेशी भ्या सेक्टर जापानी भ्या जर्मन भ्या इटालियन ठिठी सेक्टरले ठ्याक्क समय बस वो जापानी मजा चाहिँ भन्न जोले सूर्य खोइजौँ
वेट नो वातावरण लाला जे जापान भाषा टक्क टिकट हेरेर वेट ओ जिल्ला ठाउँ ठासे लान ख गरे अलि मजा खना मखला ए रे जी हाना क्लास एवना भंगाउने न मख अथवा जापान भाषा भंग्यो न मख त ठाउँ भए म त वेट सु ठाउँमा दुनी रे थे जे अफसे चन्यो अन क्लास ला अलगे जुल मिस पिसा बंगादी अलि एना स्कास के जेठानो टक्टिक जापान भाषा खलान हुनी अल क्लास एवनी ओली भरे वा खे भएन न्या भएन से कला होला जी ना वेट वो जापानी भए भज भज ल्या दुबले वेट थियो सुरक्षित महसुस ल्या वो जापान भएला छिटो एक्स्ट्रा बोनस खन्छ जुल जे मुख्य उद्देश्य नेवा भएख त्यसले छे नेवा भए लान्छ बि मस्ते सिधा यसले ठुलै ने बोलगे छे अझै बाजा नब खलान जमे भाषा स्कुले खलाले थे नेपो अले वो स्कुले रे वातावरण नेपकेमा अफकेमा रे छ थाई तर गेना अफि गेना नेपे रे यो क्वेशन बिजामा आगा वो छ माध्यम चाहिँ टिचर व विद्यार्थी दठिक गु खला बला जे वो चाहिँ ठुए भाषा चाहिँ मलाई अधाले नेवा भाषा छे खलान जो स्कुले न नेवा भाषा खलान ठुली छाती फुले जो के अलि बि आज चाहिँ उहाँले बि टप द बेस्ट गरे हो टप 10 एज मा भाषा छलियो चाहिँ एकै इम्पोर्टेन्ट हे चाहिँ जी नजर हेर्ने विज्ञ मुखमा जे अभ्यासरत मलाई प्र्याक्टिसनर जो चाहिँ जी अनुभव यानका अथे छिस भएन दिल आनेवा भए बुङ्गेमा बनान चन मस्तान वल अथे प्री स्कुले आनेवा भाषा आह बुङ्गे त थो पाठ्यक्रम चाहिँ गु कथा व्यवस्था याना दिया थना एकदमै महत्त्वपूर्ण खंख स्कुल सुडी आज ग तया महला छुया डोमो प्री स्कुले लागेल जन सफोना डोमो छुना मख ठावे अन्दाज मोटामोटी कठेठे यामलिक यामलिया प्रोफेसर सल्लाह याना थापसा पहिला अथे कम्प्युटर देगा फोटोकपी याना नि सुडेला किताबे मोर थापसा देगा फोटोकपी याना अयो किस्मत देगा लिबाना बुलुमलो आथि नजर हेथे ठीठी ठासे नेवा स्कुल जुले अल फुक स्कुल बि सटा आका छुछु बंगोस जी अल मिस बि सर मिस बि प्रिन्सिपल बि छुना थावल अनुभव जुल्ने का ठोठो टस जी वो टस जी आज नर्सरी न जिम थापसा सफु देगा एलकेजी न थापसा सफु देगा यूकेजी न थापसा देगा आला सरकार स्थानीय सरकार है देगो लेला छे टेंशन मनता नबला सफु न थापसा देग्यो रुटिन न थापसा देग्यो आइडे न थापसा पिग्यो तर एकदम च्यालेन्जिङ भाषा न छ नेपो सफलतापूर्वकै च्यालेन्जिङ जला म वइसमा छ लस्ताय खन्दल हजुर अथया त मचा पिंदा चाहिँ महाभाषा शिक्षा तैको अवधारणा मूल मर्म चाहिँ छुखले मुख नजर हेथे मुख्य बंकेमा चाहिँ माध्यम ने मस्तेसन ठो भाजी मा रह्यो तर जिम चल्या न अथवा छुन दन्त न्य चाहिँ स्कुले चाहिँ अंग्रेजी रह्यो जबकि छे भ्याल लायो मेवे जति स्कुले मेव भ्याल हटेल म चाहिँ कम्फर्टेबल जीएम वो म चाहिँ वो निर स्वर दो टाइम में डकले भाषा समस्या जो टाइम ना होया खा ना भ्यास से क्यों टाइम ना होया खा एज अ प्री स्कुले डकले इम्पोर्टेन्ट वो टाइम में चाहिँ नेपाल थावे भाषा खल्या डेमा चाहिँ वो उदाहरण लागि आज ठा छैन छ जिम म्या छैन वो स्कुले नाम का तर स्कुले अब एक बी क्लास बुली बना जामले लादे काजोगा अल काजोला काजोलेला स्कुले छु व्यवस्था डेमा एनो काजो सा वसुंग छे वो ललिबा काय दो अनि ये बगे चौं अजे स काजोला अले सरी त वासर तैबु रे मर्या जे काजोल न ट्याम स वासर या न ट्याम स अबला मतलब खवे ख यथा त नि अब व काजोल र्यानिवा भाषा खला से के अन सरबी निले जल के मस बबी जलगा मठिया धन्यवाद व्याख्या मर रही थी बोला छो मानव अधिकार अथवा बाल मानव अधिकारी हनन खा मला ए ठोले जे मजले स्कुले ठ भाषाला ल्याडे मारिया वो गु स्कुले वो ए जे हलवे स्कुलिङ प्रिन्सिपल न नाप्लाना जी तर स्कुल का ना कहि भी जेम्स स्कुल मला अलि अनि म राजेश खड्का नापा खलाना छिमथाना ठ नेपाल भाषा बंगे माला तैले जो जिमसा बंगे रे आवेका त्यसले मतलब जी न नभए कपि न नेगेटिभ म हो जसा पहुँच जगहमा एप्रोच जगहमा मलाई जस्तै जी नजर हेथे ठीठी स्कुले नाकेले फुके स्कुले भी लगभग प्रिन्सिपल भी फुके गाइड नेवार तर वे कपि न एकदमै सकारात्मक जस्तै जी हान नाका मलाई सांकरी स्कुल लाउ छाउनी दु अनि स्कुलेमा व प्रिन्सिपल चाहिँ विदुर अधिकारी बर्मो वे गाइड नेवा भए म तर वे गाइड भावना चाहिँ जिपि काठमाडौँ चुन्छनो थने भाषा संस्कृति जिमसा बंगेर यादैल अलि अन्न वेका जी टीचर सम छै नाले जी टीचर छै ब्या टीचर त रोजगार दोजे वेकन उल जगह मके अब एडमिसन टाइम है चाहिँ नेवा भए पत्रिका विज्ञापन बिगे वेकन त्यसले स्कुले कारण नेपाल भाषा पत्रिका न एड होला वो टाइम में नेपाल मण्डल या नक नि चले जोगा टेलिभिजन येले आनन्द नि होला वेकन टेलिभिजन न एड बिगा
पढ्न खोल्यो अथवा पढ्न चल न्याउरा त्याला वो छौ स्कुल चाहिँ नेपाल भाषा त विज्ञापन वो जुल आमदानी अथवा डाइना फुकै स्कुलमा विज्ञापन नेपाल ठुना चाहिँ पाटगाउँ च्यानल न ठुना साइड कमर्सियल अथवा ख ठेउ ठेउली न ठेउ ठेउ टिभी सोइपी न दैवी टिभी न विज्ञापन दैवी पत्रिका न विज्ञापन त एजन अले जी स्कुल चलाइन चनो टाइम है नेवा फिल्म चाहिँ वो सिडी रे मी चलन रुका सजाय से 150 अले जिमसा चाहिँ मस्ते प्राइज बी ब्लेन वो सिडी न्याना मस्ते प्राइज बी हो छे छे न नेवा पे हाँसै त्याले स्कुलमा चाहिँ स्कुलले शिक्षा जग महो नेवा भाषा पत्रिका नाम गाल दिल नेवा भाइ टेलिभिजन नाम गाल दिल नेवा भाइ फिल्म नाम गाल दिल वो टाइम में एको फिल्म डेका डीपी जे ना जापी कलाकार पनि जस्तै आर्यम नकमी सुनिता जुनु सुरेन्द्र तुलादर वेकअप फिल्म डेका डी अले सिडी बजार पिकै दिगा जिमसँग चाहिँ न्यानाल मगा जिमसँग गुले न्यौ खुइ न्या फे अल गमले जिमसँग नेवा क्याम्प ठीठी या अले होमवर्क बेसेबले न ठाउँ नेवा फिल्म छ सोही भरगा होमवर्क बेसेबगा मे छे रा म त्यालबो टाइम नेवा फिल्म ठाउँने न युट्युब ला म बजारे उना सिडी न्यान माले 50-60 जना मस्तेसँग सिडी न्यानले मस्तला न थ चिटी देबी या कतल वन फैम हो अबेकल मा बन जनाउने आ छौडा कि नेवा फिल्म आ कि आ सुबे अथवा पबु मर्म जंग अब न्यायले मा अब मेउन खनि सुबे राउन खनि अथवा सुसु दाउ खनि अले छौ न्युले न्याने त्याले नेवा भाइ फिल्म एकदम गाल्दल अल गमले होमवर्क बेसेबले चाहिँ नेपाल भाषा टाइम से चाकली पापा कोटाकाज भरेन वाला फुकेसन नेपाल भाषा पत्रिका न्यान माला मैले जिन हजार थे न्यानले मस्त सलवनी मा बोजन मा बोन न्यानले पत्रिका शास्त्र मेमे छौनु न न्यानै मलाई नेपाल भाषा स्कुलले नेपाल भाषा दुठेक साथ है भाषा संस्कृति बजे जे जमके वनब सम्बन्धित चाहिँ पत्रिका टिभी रेडियो अले सुदेश डे मेट्रो एफएम नेवा एफएम अनन्ना नेवा भाइ कार्यक्रम भए जिमसँग गमले न भबुङ न बेछ होगा कने चाहिँ नेवा भाइ एफएम छ हुने नभा सुसु ढाला सुना नबाट चाहिँ होमवर्क बेछले अले नेवा एफएम न नेन माल्ने फुके छ अले नेपाल भाषा यो खेले स्कुलमा चाहिँ स्वेबले स्कुल थेन्छ उके हांगा बिंगा अले आ ठंगनेला स्थानीय विषय नेपाल भाषा जुले मिस पिसन बोर्डे मिति चाहिबले नेपाल सम्बन्धन चाहिँ ढाले नेपाल सम्बन्ध ल्याइन छ अलगै आन्दोलन साइड यामले म पत्रिका चलायामल ल्यान अलग अभियान याम स्कुलले नेपाल भाषा दुठ्याके साथे सम्बन्ध संरक्षण लिपिला जुए जुल अले नेपाल भाषा पत्रिका चले जे नेपाल भाषा आ वो टाइम में सिडी म्युज आ ठंगने युट्युब जुल आ ठंगने फुके फेसबुक चले जुल मलाई ए चाहिँ नेपाल भाषा स्कुलले दुठ्याके चाहिँ ठिठी कारण चाहिँ इम्पोर्टेन्ट या चाहिँ वे जी यो हो र नेपाल भाषा स्कुलले मातृभाषा दुठ्याके मार्गे लगेछ न हजुर अटे छिना छ न दैदिल नेवा बाहेक गै नेवा त न वया आखबंगा चंगु दुताया दिल अथे नेवा मस्तेसा आख बन्यु व गै नेवा मस्तेसा नेवा भ्या बन्युले चाहिँ छुपा छुपिन्नता दो ओ ठन साबे ने बख सूर्य या वन सिसिदे दे थे सूर्यला नेवा त छु गै नेवा त बनिला म बनिला या जन खला उल्टा जजनका इमसा छने बालको प छौ हन इम त नो जस्तै छिन आज जापान भए चाइनिज भए सल्लाह छिट नेपो न्यास त्या माछो ने इमन नेवा खंगो नेवा जले इम त नेबे खनि आ जिठा स्कुलले खलाउ खसा सुठे वइबले गुमछा नमस्ते रे गुमछा गुड मर्निङ रे अले गुमछा जोजला बारेगा अले नेवा मुखपी मस्ते त जिमसा ठे ढामा रे त्यो मर फुकेसा जोजला बारे आव इम त नेबो जजनका आ जस्तै छि नि चिसवाओ नेले बिचेस कनिगा चाकु नेबले नेबो सोने मस्ते एजे खनि ठुना घुटन याद आबले ठे टाइममा छौ आलोक विद्याश्रम लाउ छौ स्कुल दो न 32 फुटली उगे सञ्चालक न मारवाडीका मित्तल त अग्रवाल त अले वे अन्न जी रिक्वेस्ट हैन नेपाल भाषा बंके बोर्डले चाहिँ वे कन जोगा चाहिँ छिम अब वे कन चाहिँ अनिवार्य भयो अप्सनल याउ जोले 6 क्लास छिमटक मस्ते सँगै नेपाल भाषा बन्दा छ चाहिँ बन्छो इच्छा याद दास चाहिँ जी बंके राडे ल अले वे कन नोटिस होला छे अले 9 जना चाहिँ खारेको गुमन चाहिँ खारेको छिम मखाने अले जिमकान अबले जी स्कुल चले मैले जिमकान अनि स्कुलले भन्छौ अले जिमकान न छमनिम पास पिन छन नेपाल भाषा बन या ताल ताले अले खाटगा न्यासा छिम खारा लेबा जुला वला नोटिस होदले नोटिस मसाले लेबा मुस्मा मचा मारवाडी मचा फुके साला मख यो क्वेशन नेपाल भाषा बनगा आ छिम खाटा बंगे डाले लेबा न छिनपेमा छिन्यामा खाटा 6 क्लास है अले वहाँ बन्टा अग्रवाल नाम ओके कंग्रेचुलेसन मिस्टर तुलादर नाउ वी आर स्टार्टिंग नेपाल भाषा याद होला अले अन्ना ना दवेका फोन वाला बंगेला दाना टीचर माला डाला
ठन छ नेबो खनला अल्ले अन ठ्याके नेपाल भाषा मनको साम समस्या टिचर छैबे अन्न नेपाल भाषा रोजगार न त अले मस्तेसन बन्न त म उक्न अथवा विश्वव्यापीकरण ज्याचंगो इले चाहिँ मा भाषा बुंकेगु छौ हाथ्या खला कि होता खले सोरे हाथ्या थे मला याना उन सासा ठो छुए मबिउ ज्या भमलाउ ज्या मखोली ठो छ होता खका ठो भाषा संस्कृति ढेउले बमे मे उठे माकेमल ल्यान तुरन्त भ्याडे उठे छे तरकारी पिठे वा पिठे ल खाया मखो एज वो माका टेमा भाषा संस्कृति मला भाषा सिन या गयो अभियान यही तर छिला छे लान्छौं भ्या परिवार ल्याजो पासस दठे ल्याजो भ्या ठिटा वे दको छलिको छु ठाकुए खमको तर मन देश मेवे किस्म ठेका जन ठो भाषा नकिला वो भाषा नकिला ए बाबा नकिउ मन के रेला छिउ लाडा हक जायना मलाई ठाउँ मिनट ख व्यापारी आइप्स आ ढ्याउ खसन नभा सुरु टाइममे मनङ्गे हरिया चाहिँ अन मुस्ताङ्गे चबे नेपाली सेन्टर हामीलका मनङ्गे त एबे खे भएन मस अंग्रेज भएन मस हङकङ बैंकका व्यापारी आइछ नि का जी नभा जी देश विदेशले गुल्ली मनङ्गे त नाप्ला वो फारम भर्यामा प्लेने वो भर्या मस तले म व्यापारी अन्तों ठाउँ मिनट देश न्याउन मख भाषा बिस मख जमै बिस सिनियर क्याम्डी जाना इंग्लिश पढेर नवा अफसन जाका फे मक ठाउँ मेहनत मखला अले हाना नेवा भया लाडो या चाहिँ छ जापान जाया मर्यो फुटबल मिडिया मस्यो बिजनेस या मस्यो खाया मखो एजा वो छ प्रमुख मला आला नेपाल भाषा स्कुल लगे जो बोलेला आ जानकीला केनेगल लाडा जाला नगल्ने आला मला एजाला ओके आर्थिक नाम न जोरे जोला सांस्कृतिक नाम न जोरे जोल अथे छिया स्थानीय बस्ती चाहिँ स्थानीय भाषा बुंकेमा धगा स्कुल न जागा दिल थी बनेको थिना छ भया दिल नाना कया दिल बनेको थी नेपाल भाषा न बंका दिल अथे आथो स्थानीय सरकारी स्कुले न नेपाल भाषा आह बंका चंगुदु ठो ढुंका ठो सफलता ढुंका चाहिँ छित गथे तालले एकदमै खुसी खख मखला एकदमै बाला अले आठुके चाहिँ लगे जो आडारे चाहिँ आज नजर थे आठोंगने गनगन लाले यला नाका न ये चाहिँ चाउ टगी टका छगो निसे चाउ टगी टका नेपाल भाषा अनिवार्य 172 जना सरकारी स्कुल दरबन्दी अले निजी स्कुल ठाउँवे व्यवस्था अलवो ढंगा येले जे मेयर हनिबाबु मेयर भाजो चिरी बाबु महर्जन वेकै पाले वेकै पहिलो काले न दोस्रो काल न वेकै ख अन चाहिँ नर्सरी निसे सोंगु टगी टकै आशीर्वाद जुजुल अल ठोना छ ठन्ठा न नेबु इम्पोर्टेन्ट खछुला नजाजी 1 क्लास अनि 8 क्लास तक चाहिँ चाहिँ आधारभूत शिक्षा रहे मखला तर खास मस्त 1 क्लास ठन्य या ठंगने प्राइवेट स्कुल अथवा सरकारी इसिटी प्राइवेट नर्सरी केजी रे वन्निङे वइले चाहिँ नेपाल भाषा इम्पोर्टेन्ट या जी खु खलाञ्चनौले यसले चाहिँ नर्सरी निसे सुर्यान दिल गएको हुन छ बाला खला अलिबा ठन किप्ली न ठना जी सो न्यू किप्ली न सरकारी स्कुल न सुरु दल प्राइवेट दल ए जो वन आटोखा सुरु दल गोदावरी अले गोदावरी वो बुडानिल कन्ठेना खंज चौंडु मखला उकेना समिति जिनदु अन्ते गेरास अनि बस्ती पहाडी इलाका वन्दा छ तामाङ टडु अले शहर बस्ती वाला हन्यवा भएका एज अन चाहिँ मेयर चाहिँ बाजु गजेन्द्र महर्जन वेकन चाहिँ नेपाल भाषा हो तामाङ भाषा बंक्यो रे चाहिँ वेकन वेन्डिल ठुना छ नो अभ्यास ल हालसाले बागमती प्रदेश बागमती प्रदेश कामकाजी भाषा तामाङ नेवा गाडी आबलेला स्कुले न न्यू भया वनी वाला बाला खन्दला अथे बुढानील कण्ठ नगरपालिका न अन अन्टा लामा विशेषना उपमेयर न सक्रिय अन्न नेपाल भाषा हो तामाङ भाषा सूर्याउडे पासुल हालसाले चन्द्रगिरी नगरपालिका न घनश्यामगिरी जे मेयर भाजो घनश्यामगिरी वेका छम गिरी ख बडमुख तर वेका न नेपाल भाषा तामाङ भाषा चाहिँ लागु याउडे खञ्जन जबि चाहिँ आए हालसाले वया ज्या व्यस्त टाइम हजुर आथे तो संविधान स्थानीय बनेको थिया जिम्मा चाहिँ स्थानीय पालिका या त बिढुङका स्थानीय पाठ्यक्रम न दुथाके दैको अधिकार स्थानीय पालिका या नीति स्थानीय पाठ्यक्रम महत्त्वपूर्ण ख कि स्थानीय भाषा छिगु विचार छु ख स्थानीय भाषा स्थानीय पाठ्यक्रम हजुर नभए चाहिँ गेजो चाहिँ राख्छ संहिता वे न चाहिँ ठो स्थानीय विषय मातृभाषा या चाहिँ प्रावधान चाहिँ नपासिन्डु तर के अधिकार केन्द्रीय के जुल केन्द्रीय के अब पे चना लेवले दिमागे वछु हुन्छ हे मोडो अले गो जिन हजार हे रुटिन हे 1 नम्बर विषय नेपाली दोस्रो अंग्रेजी तेस्रो विज्ञान चौथो फलान भने पाँचौले स्थानीय विषय या ढाठा चाहिँ व्याट्यो फ्याट्यो एरे चाहिँ नेग्लिजेन्स जो इग्नोरेन्स जो ठ्याख
अहिले स्थानीय विषय अथवा मातृभाषा धामसँग गुम्छा चाइनिज भए बङ्ग चुन गुम्छा भलिबल मिटका चुन गुम्छा फुटबल मिटका चुन स्थानीय विषय रहेला फुटबल चाइनिज भए मोह तर जिसमें वो टाइम में नजर रहे थे शिक्षा मंत्री ना बखलायो निनी ठुन अपना जना उन अपना वनी तर आज जब ठावे लाटे पावर वबले चाहिँ ठाउँमै पाठ्यक्रम देख जला ठाउँमै पाठ्य सब छापा जला ठाउँमै टीचर क्या जला वो जोबले दिन लागु जलगा अथले संगीता वया मन गुम्छा सुजला सुजल गुम्छा संगीतै बारे पछि विपक्षे दे अब के मोने तर संगीता वे रंगा चाहिँ ठावे लाटे अधिकार जला प्रत्यक्ष डाइरेक्ट फास्ट ट्रैक वन जलगा जब विद्या सुंदर साके जी नजर ना कही थे कार्यपालिका मेयर उपमेयर अले अनि भी वडा रहे छता वे का अपना पास या वो शेयर होगा पास है जी ना बस शिक्षा मंत्री पास या नंगा सचिव सचिव आना पाठ्यक्रम विकास केंद्र जनक शिक्षा सामग्री केंद्र अन ए चाहिए यो वे बोले अब ले तक वो मंत्री ना फेरे जी वना जी अले लागू कबले मोल द जी नजर रहे नी र न्याउ चाहिँ प्रयास यन्त्र हो चाहिँ जब ठो संहिता वल अब लेटिन पास होगा हजुर अथे तो इस संविधान व्यवस्था नापा बागमती प्रदेश हैन विशेष भाषा ऐन 2080 लागू जुइ दुङकुसा कार्यान्वयन यहाँ चाहिँ छ्या थाक्या छन् बोले म आठोला हालसाले तिनी लागू जो गुल्दछिनी र गुल्तिन दल मखला लागे मजो चाहिँ म हो न्याउ जो तर एजा आ छि जनस्तरी भी अभियन्त्रण न सक्रिय जचन माल मतलब अनवया तो अभिभावक पनि सचेत जीमा अभिभावक पनि जिम्मस्ते नेपाल भाषा बङ्गेमाला या थापिसन ढ्यामाला वो अभियानलाई छमिसेन ज्ञान हो वेक अप अभियान त वेक अप स्कुल टेउपला मस्त ते वेक अप अधिकार ख बुलुन लाग जाउने तर लागु जिएन नगला अब नेपाल भाषा सपिन रोजगार रहे छु प्रावधान नै मर्का मोडो ढ्या त क्याम्पस नेपाल भाषा दुठा चाहिँ प्रोफेसर त उपप्रधान जागिर दो ठाउँ ठाउँ क्याम्पसला पाटन क्याम्पस छौया जग नभा खल्ले आरआर क्याम्पस हो पद्मकन्या आटक नन्दनी आरआर बिच ड्युटी आठुसी नुबी अनि बे विद्यार्थी युवा पि अझ नयाँ काममा लहरी डेन मर्जन प्रशान्त डङ्गोल इन्द्रमान वेकअप लगे जा विद्यार्थी देश हान क्याम्पस नेपाल भाषा दुठाको छौन ठोबाला उदाहरण न ठन्ठा सन्दर्भ डाउ जला मखला वो बाहेक चाहिँ स्कुलले नेपाल भाषा सपिन रोजगारी मर्का तर जब ठो पाठ्यक्रम सुरु जला रोजगार दियो वही अच्छी था मन तो पाठ्यक्रम देखा न दया दिला तो पाठ्यक्रम देखे बे चाहिँ अच्छु विषय दुठाक्यो छुछु मटेउ गुलिजको तेउ सीमित गुल तेउ रहा चाहिँ गेना विचार एकदमै बाला जस मुख्य थियो के लागि फर्मुला छुडा ना स्थानीय रासे अनैपटी जला अनैपटी न्याउ दुठाकी जलगा मूर्त अमूर्त कला सम्पदाले जुया जल डेग लोइडी फल्चा आके बारे अनि वठासे जात्रा वठासे भ्या गना वठासे लजगाजुई व्यापार व्यवसाय जे छेल नेवाटले ठिठी ठासे ठिठी व्यवसाय ठिठी समुदाय ठिठी जाडो नकर्मी रहे नयो जाए वो छ हिसाबमा इन्जिनियरिङ ख रञ्जित है नेवापना छिपा वे कवि रङ छिर है त रङ छिर जको मख रङ देकियो कापय सम्बन्धित वे कवि न छ हिसाबमा केमिकल थो वैज्ञानिकै हिसाबमा ख मखला आ टोखा हन ठ्या विशेष टोखा चाकु रे एकदम तागत दियो मखला थसी वन्दा सुकुयो रे एकदम बाला लुबे वन्दा छ काप खोपे वन्दा छ धौ जातिगत खलासन ठिठी जस्तै पूर्ण है आर्टिस्ट मलाई आर्ट है पेसा कंसाकार है केहीबाट देखियो ठौकुने वो सिंगिङ बल या नेपालमा टनका टन एक्सपोर्ट जचाउँदो तर आव छ केहीबाट देखियो वित अझ थपि भजा परिमार्जन याना आधुनिक जो खजा वो लखौं डलर दाइबडी जान वेका पनि संलग्न जुइ फयो तर चाहिँ परम्परागत चाहिँ आधुनिक अनुसार वनमा फुट वो जोले पेसा धमानम टटाउन अल एजो आठ स्थानीय विषयले पेसै बारे न छ बंके फट सिकपट छ लेपछि नेवाटे पेसा न ठिठी पेसा दे छि मर्जन छि कृषि सम्बन्धी मलाई ठिठी पेसा ठिठी ज्यादनी जस्तै जकामी रे छौना थर दो जना वा न गजबोपटी छेन्डेकी बि डकामी न मखो सिकामी न मखो जकामी रे चाहिँ जियो से अन जे गलत न जेफो जिने न वंसा न जे प्ला छ एक फडी खाइ जजनका अब फडी खाइ चाहिँ अब छ पुरा पिमा ल्या पुरा थियो भने अले हन जबरजस्ती ढंगडिङ नेना दुसले छिन्टुना आफो अले वो चाहिँ बडो रिस्की पूर्ण यो स्किल डिफरेंस जगह देखो जजन नबना प्ला छ एक फडी खाइ अवश्य दुगा अले फडखाउ छैन हन दुनिया दुछेपटी ज्यादै त जकामी धारसँग सुखनेगा मलाई जस्तै आ शिखरा कार्ड है डेग नंगा डेग यो गजो एकदम इम्पोर्टेन्ट वो गजो जगह डेग्यो जाति अलग है हन सिन्दुरा कार्ड याद है
वो चाहिँ ड्यायो लजको सुइपी छिउ हरेक जाते ठाउँ पेसा मलाई साक्य हाल्ने लुयो जाइ बिमोजला अरे ताम्राकार हाल्ने वो लियो सम्बन्धी नबला दुर्गालाल मास्टर मेज एउटा टान टान तव दाजु टान 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 मतलब यो छौ नेपो छि वो जला अलि हाना छि मजाले ठन ठिठी कासा कहीं कासा पे कासा छुछु कासा ल्याडा अयो न फुक दुठेकेमा मलाई स्थानीयलाई दुठेके ठुली दुकी अब नेपाल भाषा लागु चाहिँ सारे स्कुलले एक्टिभिटी बढे जाएला जसम विदेशी कल्चर विदेशी भाषाले दुठेके माउ बढेला अथवा नेवा मुख पिन टीचर पिन प्रिन्सिपल ने ठुली लेटा के अथवा नेपाल भाषा सुरजी साथे मतलब गतिविधि बढे जुल ल्या ठन सरकारी स्कुल न ठेक मनले सरकारी स्कुल नेवा मस्ते काचक मोरो टीचर पिन नेपाल भाषा बंगी पिन ब्याग मे पिन गैर नेवा ख आई पिन वे कपि ओ यमरी पिन होला यमरी आज यमरी खाने अन व आज हलिपली देख ओ आज सिटिन नख व खाने त नि आई व खाने ने जगला मख व देके माला यमरी उपति मे हालि माला अब के यमरी इतिहास दो अल जोलेला गतिविधि ठुली के महिना छौ गतिविधि स्कुलला गतिविधि एको मारे नभए गतिविधि माजको ढाला छु गतिविधि आउरे हे मोर नेपाल भाषा पाठ्यक्रम दुठ्या साथला गतिविधि एको दै होला मलाई एजाठो नेपो आज जस्तै नि नजा विद्या सुन्दर साके पाले नेपाल भाषा सुरजो खजन आ बालेन्सा वेगा नेवा मुख मेयर साहब मलाई तर वेगा नेवा संस्कृति नेवा ठो सम्पदाले ठो संसारी चिनारी देथे वेगा उल्ले महत्व बिया नेपाल भाषा त कन्टिन्यू यान्ट हुँदो मलाई एजले स्थानीय विषयले नेपाल भाषा दुठ्या साथे सेवा स्थानीय पहिचान भाषा संस्कृति एकदमै बालको दुठ्यान छौँ हजुर वे चाहिँ नक्दिन दया दिला यकै विषय दुठाके जुरा अथवा पाठ्यक्रम देखेले चाहिँ छुछु खे विचार यामाले मुख्य नजर थे स्थानीय अब के जिमसन देख बेले चाहिँ स्कुल पाठ्यक्रम न ठाउँ छाना देखे जिमसन देख बेले चाहिँ झिगु क्षेत्र दुठ्याके यान्टनो ओके छौ दखले एक नम्बर क्षेत्र चाहिँ भाषा रे न इकाइ दुका इकाइ टेटेउका अब छा टेले ढाबले स्थानीय विषय नेपाल भाषा देख्यो ढाला यहाँ जस्तो यहाँ दे मसिका ढालका सफोन नेवा भाषा जुल नेवा मुख पिछन छ्याले ढाबले ढकले पहिले एउटा भाषा नि सेनमा जस्तै छि चाइना वना डाक्टर पाउन भाषा चाइनिज भाषा बंगी त्यसले वासै बारे रोगे बारे लिबर्टिन सेनी त्यसले वेगा पिन विद्यार्थी पिन पहिला चाइनिज भ्यानी सेनी अलि चाइनिज भाषा चाहिँ अलि इम्नि पनि एजा छि सूर्य एउटा नेपाल भाषा नि सेना साबिना दैमस अलि नेपाल भाषा कम से कम क्लासे लागुजिउ शब्द त होमवर्क याद हुनला ढाले ठुना ढासै किस्मै अयसन अलि वो ढंगा चाहिँ जात्रा संस्कार लजगा कासा नेवा सम्पदा मला भौतिक सम्पदा देगा दे गन पुकु दे गन छुछु दे ठ्या गनला चढ्ना त गन दु अलि गन चाहिँ यहाँ दे दुने चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा सम्भावना मर्छ हान गोदावरी टोखा ठ्या ठ्या न प्राकृतिक सम्पदा नन्दो जस्तै पुकु जुल चढ्ना खुसी गुफा अयन ठ्याक यहाँ जिन हजार हैन स्थानीय दुनियाँले मूर्त अमूर्त फुकाउन ठ्याक मागा हजुर अतै भाषा संस्कृति संरक्षण अभियान अनुभव बन्नु गजको कोसायको गाक लागि तुके बौद्धिकता अध्ययन माले म हो अध्ययनला छु नि औ चिजेन सर्टेन ठुली सेक मारेलो दुए जुल तर मलाई मुख्य चाहिँ भावना मा जुल भावना वया रंगले चाहिँ वेदा प्राविधिक रूपमा सबसँग प्राविधिक रूपमा थाले भावनात्मक रूपमा सबसँग भावनात्मक रूपमा वे फुका मागा हजुर आथे आतो थिथि बनेको थिथि थासे वना थिथि स्थानीय थासे नछि नेवा भाषा बंगेमा थैगु खन्याका दिल बंगा नचना दिगु जुल येन बनेको थि स्थानीय भाषा दुथ्या ढुंगल आठो ढुंगा नि हने छि योजना चाहिँ छुदुले जो योजना चाहिँ फुक्क देश भरिया नेवा नेवा भाइजुको महो मेमे भाषा पिसन ठाउँ थासे अब यामा रे छ चेतना जे एजा गमले कैलाली न वन ठाड भाषा लागि नौले सिन्धुपाल्चोक चौतारा अनन चौताराल नेवाटे न जुल तामाङ भाषा लागि न ठे ठाठा यामा राई लिम्बू भाषा न सन्तनौजी गमले भद्रपुर झापा न वना मखला अले अब चाहिँ स्थानीय विषय जो खन्दला आठो छ विषय खलन्दना ठन मातृभाषा शिक्षै खमेले न्यू खण्डुगा छौ मातृभाषा विषय छौ मातृभाषा माध्यम आज चाहिँ गु बंगजन छौ विषय ज खागा अंग्रेजी नेपाली ढाठे छौ स्थानीय मातृभाषा तर आज यो खास चाहना चाहिँ म चाहिँ त का दुई जोड्याले चार्ज मला व हाइड्रोजन व ऑक्सीजन लट ल बने जी सफा लट ने फासै मखो फरो लट ने अयो यो गु माध्यम खलाउदि नि वना साइन्स न नेपाल भाषा म्याथ न नेपाल भाषा बंगमा रे चाहिँ नभए मनले इच्छा ख वो चाहिँ मर्नी अलिबेले जो माध्यम ढासा रे खास माध्यम विषय बंग्यो जगे नेपाल भाषा म के
खलाबाला यावे मातृभाषा न जुई माली फका जुई माउ ख तर आज आइट मजुनी लिपा लिपा वन ज्याविला खासमै मे देशला माध्यम ढाल्ने आउँछ जापानमा चाहिँ जापानी भाषा खलाना बङ्गी चाइनिजमा चाहिँ चाइनिज भाषा खलाना बङ्गी छिटा चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियम ढाला मिडियम ढेला खास छे छु भए लाउ ख वजिमा इङ्ग्लिस मसिनै ढे मुख इङ्ग्लिस इट एज अ सब्जेक्ट क्या म ठन एज अ मिडियम यन्तला त्यसले म चाहिँ ठन नक्तिन नेवा भए लान्छ म खे भए लान्छ म चाहिँ स्कुल वन साथे इङ्ग्लिसमा पारेर नभन म ठुलो खे म तर देखावटी बनावटी लागि ठङ्ने नजेचौँ र तर माध्यम न नेपालमा छु नेपाल भाषा मुख माध्यम न मातृभाषा जुइमा हारे चाहिँ बिगेटे हो राय ख बिगेटे तर अब लाग्नु भन्दा सायद लिपा चाहिँ माध्यम न मातृभाषा जुइला आज माध्यम चाहिँ विषय नै मातृभाषा जेचौँ र लिपा माध्यम न हो जुइ फुका छिउ थो अभियान न पुंके फेमा माध्यम न नेपाल भाषा या फेमा रहेको भलसा जना अथे जिउ आज्या जो कोचाको इ न जुइटेन दक्ले लिपा चाहिँ सगुमी भाजु मेजु पिन्त छु तयारी लागि जो हना दगले नपा भाटगाउँ टिभी च्यानल लगायत छि सबिना डंगल लगायत हना सकल प्राविधिक फोकस विषयमा सकुण्डल जे अलवेका छि क्यामेरा पर्सन जे फोकस न योगको सुब्याडु अले सृजना देवी माबु मतलब यहाँ अभिभावक फोकस यहाँ ठठा मस्तपि गनगन स्कुल बंगटैडु अनि स्थानीय विषय सुर्जे गु खस अब बालको बंगु मबंगु सिकपिसा खलान दिस बालको बंगा चौ खस छुए यान्दी म अनि प्रिन्सिपल अथवा टिचर पिण्ड धन्यवाद जको बेर्छ छौ बाला शब्द एकै उपर दि वेका पिण्ड छु उपार न बिमा खाडा न कहागमा सिमना नेपाल भाषा बंगला बाला धन्यवाद अल मबंगु सा तन सरकार लाउया मेमे स्कुल नेपाल भाषा दु ठनछा मबंगु रे छि अधिकार न फना दिस उलियाबले चाहिँ नेपाल भाषा टड यहाँ वजुने अझ बि फुकै स्कुल चायो फैमको छिकबिन ठाउँमा त भन्छौँ स्कुल छिकबिन निने भन्छौँ दे ले भन्छौँ दे एजा छिकबिन चाहिँ ठ स्कुल नेपाल भाषा बंगु मबंगु चाहिँ वइन्देछ बंगु सा धन्यवाद बेर्छ मबंगु सा बंगिरे आग्रह हैन ठन छौ छिकबिन उपाकेन छौ अभियान ख त्यसमा ठुक्टा हैन नेपाल भाषा संस्कृति पहिचान त लेङफे सुबे जयमा बे हजुर थै व्यस्तता इले न ज्याजले झाया दिला छिटा न यको सुब्याडु छिकबिन अनस्का सुब्याडु हजुर सगमी भाजु मेजु पिच के पिसा थौनी ना हे दिल स्कुले बनेको थि मातृभाषा स्थानीय भाषा आख बुंकेमा धगा स न्याका चना दिम दीपक तुलाधर जुयागो स मेगुवाले हाकन मेम हने बहम व्यक्ति आगो सजना छिकपिनीको जथि वेगु हेजि मेगुवा तकया नीति जितन बायावनीको उजम बियादिस थौया त बे सुबा